Ay na. Dati na dako. Yuton ta, yuton. Asagog ka. Itawag kang chip. O, tuwa, lakaw. Ay, tuyo ni mo na. Sige. Sir, wait. Ano naman yun? Ikaw, kung katawag ka rin, kadu na yun. Tanawa, nadakpan ka rin siya kakauban ako. Tauhan eh. Sige, Chef, iandam na yung ballpen o papel na, Chef. Kaya itong itali na yung mga violation na yun, Chef. Dako-dako na yung violation ron, Chef. Sige, sir. Ano sa'yo pangalan? Gaudencio Makabawog, sir. 2 ka cup nga rice, 1 ka serve nga dinuguan, 1 ka litson manok, 1 ka pansit, o naipre sabaw, sir. Ay, baya ni si sir. Si pagtunin mo na mo, waiter, gada ko pe. Sir, kita yung violation. Para mo tagan ng taong pinuso ko. Sige, Chef. License na to, sir. Expired na, sir. Expired license, Chef. 3,078, tali dia. Dot, sir. Wapitaw na ako nadalang lisensya, sir. Wala daw madala ang lisensya, Chef. Failure to carry driver's license, Chef. 1,078, tali dia. Tat, matay na, sir. Nako dalang ispe, sir, oh. Na kay ispe, pero wala kay angkas nga lisensyado. Tali dia, Chef. 3,078. Driving with ispe. Oh, sir. Nadala din ako lisensya, sir, oh. Ay naman, dili man ni mao. Dili man na lisensya. Chef, itali dia, Chef. Invalid driver's license. 3,078. So, karon, sir, wala man jud kay mapakitang lisensya ato ta sa OR ug CR ani mo motor, sir. Sus. Nakalimtan ra ba dun sa balay, sir? Failure to carry OR CR, Chef. Tali dia 1,078. Ay, sir. Nadala din ako, sir, oh, ang UR ug CR. Ino. Expire. Expire registration, Chef. 10,078. Tali diha. Nan, sir, imong OR ug CR, sir, di man magapulos. So ang imong motor ani, sir, ma-impound. Pound pag. Hala, pangitata ng violation diha. Bisan og sa makina da ginuta. Og ikaw, pod, ayaw kalimot diha sulat. Ilista ta ng mga violation nga gingon na intawana, oh. Kay bayran ako ng pagkahuman. Tambot, sir. Improvise muffler. Magpili sa duha, 2,078 o 5,078. Ah, kanang duha itotal tanan. I-total, Chef. 5,078 o 2,078. Improvise muffler. Ah, okay. So man, napay violation? Naginuta, ayaw kay ikaw. Imong kadina, sir. Taya. Oh, pila man na? 5,078. Oh, ilista. Ay, imong side mirror, sir. Kauban sa defective accessories. 1,078. Oh, 2,078. Lista na kung ginugaw ang 1,000 para pang-stock ninyo. So man. Chef, no helmet. 1,578. Oh, 1,578 daw. Lista. Unsa pa man? Total, nasulod man pud ka sa private property. Kasay nakabutang. No trespassing. Disregarding of traffic sign. 1,078. 1,078 daw. Lista. Unsa pa? Napagyag? Eh, bayaran na ako rin eh. Naa pa, sir. No seat belt. Ha? Motor with seat belt? Wala dyan na maon eh. Nga, pila man na? 5,078. Tali dia, Chef. Ilista niya, 5,078. Itali niya na yun. Suman. Ay, naapay last violation ni mo, sir. Total lamang ka diri sa tungaan sa kalsada. Illegal parking. 1,078. Sa illegal parking. Kamu mo'y kapahunong nakuha ni. Wala mo ningon nga abanti mo gamay sa unahan. Usa man eh. Oh, ilista niya. Pila tanan? Pila na tanan, Chef? Kuwanta na, sir? 52,000 pesos. Oh, na tanan? Oh, di 100,000 oh. Keep the change. Hala, gibayaran naman mo na ako. Matos ako. Dili pa pwede, sir. Kay kanay motor ni mo, i-impound pa naman 24 hours. At 2 araw ba sa police station. Magtay, binuang na dyan eh. Di na dyan na nyo ada ako. Hold up na dyan eh. Isa ka serve nga dinuguan. Apili po lang ang fried chicken nga tail.
Ito, layo. Expired license, sir. Yaga. License, sir. Money changer. Expire na to, sir. Expire na to sir. Di lisensya. Chip. Chip talaga. Chip na, chip. Yaga, chip. Chip. Chip talaga. Sige, drivers without license. Invalid driver's license. 1,078 o 5,078. Kagamay ito talang duha. 5,000, 2,000. Bayaran ako ng pagkahuman. Imong motor. Mong kanina, sir. Taya. Oh, pila ba na? 2,078. Ilusta na na. Kapalo ka na. Usapan. Hunungan ko ninyo? Kinungan. Pahunong. Pahunong. Zako. Okay na talaga. Karnap naman eh. Hold up. Nasaan na yung dako?